kaya bocah kan. Ngerjani wong baik. Awas serem ini pendak. Ngomong tak gawe sugih. Woi, Mat. Setan kira kon. Sabar, Mat, sabar. Kenapa begini? Ya apa maksudnya aku ngerjani wingi kan. Sorry, Mat. Ini masalah info kita nih. Ini mah kalian baik. Siapa kan barang saja nih, yuk tonton di tempat sebenarnya. Wes lah. Berangkat. Orang sabar pengen ngebuktikan omongan sirku. Wes yuk ngintil baik. Awas sir lamun ngetok tak. Iya, Bu. Wes kayak gitu ngono kok. Wes gage mantra itu wajib kok. Toto empang ping. Kaleng Oreo isine emping, tokone ning maling ping. Mangane ning pok pring. Sampai ngejeng-jengking. Ping 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 ping. Wah, jalur apa sih rada cok? Jurik. Apa demit ya? Wes gage njaluk. Jaluk apa ya kita bikin ya? Motor lah ke jalan nih. Wis, jaluk HPB Mbah. Kira-kira bisa sore ya. Wah, apa sih sing udah bisa sama Mbah Boyot? Wih, dia ngomongnya mau bahasa Indonesia kan Mbah Boyot. Iya dong. Sekarang tutup mata kamu. Sekarang, cok. Masih suwe orang ki Mbah. Pakai semut kan. Wis, buka mata nih. Kok kopi ini lah aku Mbah? Kok jadi nikian? Apa kini kan? Iku digawuh balik. Ning kono ana syarate. Saiki kita ndak ngopi dipit yuk. Wah, selamat tinggal, cok. Wis, nuwun lah. Oleh HP baru. Awas. Wih, coba dibuka. Hadiah iki. Wih, nang syaratnya sedia lho. Coba diwaca syaratnya kok. Siji, bingkisan aja dibuka sedorong tekan ning omah. Loro, lamun ketemu uang kudu meneng bae. Telu, terus lamun ketemu comberan kudu gendongan. 4, 100 meter sedorong tekan ning omah sendal kudu dilolos. Lah, payah niki ide gemat. Kon niku carane mah. Wis lah, sing penting kita olah HP. Sing balik. Wah, ya. 100 meter maning kan. Parek bae. Ini lolos dit lah. Ya payah lah. Waduh, doang kali mebat. Apa mengen kan?
Gue temen lah.